Kazine za jingo bana. Kazine. Yesaya Nkore Media Productions. Tinkumanya muri mutokwe muri muta Uganda kandi we are live nkaburijo kubahereza nico chamana kitubamfa. Icyamana kitubamfa no kugira ngo tubahereze kandi tubabuhereza. So nimbarekera amakuru kugira ngo umwishongozi wanyu umukunda munongo mukumanga Emile Mwebazi kazi abase kutungenda kandi tindi shuwa bane yakanga abuko umwana utukumanya no gumwana we yori celebrity nawe uba kweta ubwo mwishyuwe uba kweta ha murungi so Emile Chikazi ari pregnant kandi kurujiro post ya Facebook yatawe yaje ati bamurokte down tukija twareba ana kansime nawe nagirenda kandi nazara so baserebu ntibakira kushoza amakuru bari kuzara but Emile we respect you kandi twendeza ukuzara kurungi na kabebi karungi ubwo nkugambira best Emile Mwebazi Chikazi not best Emile ubwo ni Emile Mwebazi Chikazi akazagwa biro bibiri rukumo gwenda kinana na ebiri. Let me check. I don't want to give you false information. Let me check for you. Mwebazi. Akazagwa rukumo gwenda kinana na ebiri. Emile akazagwa rukumo gwenda kinana na ebiri kandi no muntu ari kutina ruhanga na it's born September 2, 1982. Emile Chikazi is a Ugandan artist who sings mainly in Runyankore language. She is a Christian and TV personality and was in the news department on Urban Television, a Vision Group owned TV station. So akaruga Urban TV ari kwisha TV West kandi ashowize geshongoro binji munonga bani mwijuka na no mu awards zo 2019 ngo yabire female artist of the year so no yahangwire kandi kirabe cyakabasa kuba nashitwara. Yes, Murenzi Blaze, what's up? No shango mbaspaka wano nyenda rumuna mama 50 mwe tukubesingira baspaka ho muri Mbarara. So nande nimbagambira Emile Chikazi hakabaho sagaho ngo akabaine Martinre hijabaho saga Sure Tunes producer Deus hijabaho saga so turi sure no mukazari so we are still live ogu ya ntegana sari konterera ebintu je nabikoma nkecyamu Murenzi Blaze handike namba 0 binabiri ni 2 mwenda 001 0 mushanji 5 binabiri ni 2 mwenda 001 ogwo Emile na nimbagambira no kuzara kikika murungi kandi akeshongozi kamani nako kandi aha kugambira nakora na TV West kandi nakora takora program konka no muntu wa mano management amakuru agagambwa genyine nagagira ngo abasa kuba ari nko wa kabiri management yaci so nakorera abakoza aho TV West. Otherwise mwe barekunda best mwe barekunda Emile Mwebazi Chikazi mwe barekunda ginzikiye mwe barekumukunda no mucyara murunje munonga kandi nayivuga inasete tari ku ni true definition ya Western Queen so tukareba best Emile Nazara twareba ana kansime Nazara hataza kuzaho guregendare nawe so bari kwereka ba celebu ngo basa gukora ki. Otherwise Nkore Media for you and me. Chapless. Karochi Kenzo.